Ndumo muryango ni wa 28 fukianza mtswara wa panza hadi wa 28. Usionere wivu atu ai edu kutamani kukala hamanga nao, maana mioyo yao ni kupanga fujo na makanwa gao ni kunena zulu za tabu. Nyumba ni kujengwa kwa hekima na kuimarishwa kwa ufahamu. Kwa maarifa, jumba ja pakwe ni kujazwa vitu ja tamani kiza ja kufahiza. Mwenye hekima anawadimi mbomu na mwenye maarifa ni pangeza nguvu, maana kwa maadho ga hekima unadima kuheha kondo na pa unji wa adhi ushindi ni kupatikana. Ni vikomujumu kwa mzuzu kuelewa hekima na ho muviriani kavugula mlomo. Apangaye kuhenda mai anda ifa kimanyi cha kupanga mai. Mipango ya uzuzu ni dambi na mwenye kavuje ni tsukizo pa atu. Ukizima moyo wakati wa tabu umanye nguvuzo ni chache. Haokole omario mana halwa makalagwe atije omadzipalao kwenda kichinjoni. Kiamba hata kahumanyire sino vize ye apimaye moyo kamanya, ye arindaye rohoyo kavimanya jo vize ye kandamuriha kila mutu karakara na kazi ye. Mwanangu, ria uchi wa nyuchi mana ni mudzo na lala ra uchi wa nyuchi rina tsama sana. Vizho ndisho hekima indisho kala kahi za rohoyo. Ukipata sikuzo za mbeleni zindakala mbizo kiza tamayo kaindakala ya kihuhu. Hewe mtiriri, usivamie makalo ga mwenye hachi na usihanonge hatuhe hakuoya, maana mutu muhachi ni kubwa kana fungahi na akaima kaheri. Ela mtiriri ni kubwagwa ni mashaka. Usifahirwe ni kubwa kwa hadwiyo, usifahirwe moyoni mwako hapala, maana Bwana akiona vizho andafahirwa na andaricha kumwadhibu. Usibujike kwa sababu ya atu mahendao mai na usiaonere wivu atu ai, maana mtumui kana kuluhiro rambereni na tara uzimawe rinda zima. Mwanangu, mgohe Bwana na mtawali na usigwirane na asi, maana tabu indagwerera kwa gafula. Hakuna amanyaye wowa nongi mandio ureha. Zizi nazo ni ndumo za enye hekima. Pendelea atu kahi za kesi sivizo. Amwambaye mtumui uwe kuna makosa andala niwa ni atu na kumenwa ni marifa. Ela machimerao atu ai mandapata fahiro na baraka zindatua. Ambo za ejibu rakarakara anadoneza milomo. Henda kazizo zanze na utayarishe kila kitu mundani kiza ujenge nyumbayo. Usishuhudie ulongo zulu za jiranio hasiho sababu na usinene ulongo. Usiambe ninda muhendera herejo arijo nihendera, ninda muriha karakara na arijo nihendera. Na kirahehi na munda wa mutu mukaha kehi na munda wa mizabibu wa mutu asiye akili. Nalola uosi were uzamera mia uza halwa ni pepe na ukutawe wa mawe were uza bandika gonya nikiona na nikiririkana nikilola na nikipata fundisho riri. Lala vichache kunukira vichache linga mikono vichache uzioyeze na ukia unda kuzirira here mwivi na utowi here mutu mwenye silaha.